INP Mizo channel clear tu te enzyme chibai le vek ule April ni som pariat pathian ni ania enom na huna hun tha en chan thu kan be sei voina Myanmaram chung khopui rang ranga sipai council in thu nei na apong lak daudalin kongan zo le hloma kayin state phaya tung su lama chuan demonstration hi sipai council lamin anti boy de uhlek nia soyani a boina lian thama om riat ani lo hlo kalimeu khopuya po voin khan demonstration nein kongan zo le a voina kalimeu kong zo tu te hi mun thuma anin then ani mandalay khopuya buddhist puit hiam rual poin voin april ni som pariat hian CRPH lamina andin tak NUG anlom thule sipai thu nei na an do thu lan tirin kongan zo ve boka mipui nol pui hian tlailam demonstration an nei le boka sipai council in an not dar le bok man le vuak ti velero a omlo hlawani hetiang tho hian mandalay region pakan ngiong o khopuya po sipai dictatorship atlak ngei theinan le national unity government an pom thulan tirin kongan zo ve bok ngiong o demonstration hi sipai terrorist lamin no dar antumna a boina omlo te in an tling tla thei hlawani pokpa tlanga thalai ten national unity government an lom thu an lo lan tir ve boka the way khopuya po nasatakin kongan zo le bok Kachin state phakan khopuya po kongan zo a miktrila khopuya chuan bike nen demonstration an nei le minchian khopui po an din na nga ya nget takin an la ding zel voin khan sarkar thar national unity government an pom thu puang zarin kongan zo le minchian demonstration hian boina nei le peka mipuin kongan zo atanga rei lo te darkar chan ve emovel chowa sipai council lam an lo thleng ve ngala silayan kap ngal mai ne soyani a hei hi chundar som pakhat vel khani hetia an ka na lama mi pan in hliam an tur le a pakhat zawk phei hi chu a hliam hian na deuh viu mai ne soyani mandalay lama emergency en kol turin an phur ngal ani rengun khopuya sipai council in martial law apuan khum township paruk te zinga south dagon po hetel vea voin chundar ni vel khan township administrative office chu akang chelea tin voin tlaidar thum vel khan sanchong chundoro ta motor ding mai po alo kang le hlu boka he motor hi singer yongle motor ne soyani nge aboi thak ti bak soi tur om lovani hi tu ku thak nge ti la an soi chiang hlei thei silo thal kholum lain in le bung ru engemo akang de ureng tamaya mipui nol pui tan po ngayangam lo hle ni hi dawai khopui kha han soi chun zomela khopui kongzo poro pui viu maya NUG an lom pui thu le sipai thu nei na an do dal thu anan aw pui zet chu sipai terrorist lam hian an ei vak lowaniang anti boy chiang kher mai an no dar ba ka mi pa pahni an mana bike som chuang an man bok KNU Brigade 6 thu nei na huam chunga mi Dupalaya district Nutako township lama chuan mi hring tel lo zongin demonstration an lo nei ve boka KNU omna kayin state mun rang ranga hian sipai thu nei na an du lo zia hi ti dan rangin ni tin an lan tir ziani hetianga mi hring tel lo zong hun mang hi mudung lama te rengon khopuya kamayu township lama te an om treu boka Netherlands ram Amsterdam khopuya po voin khan sipai council thu nei na do dalin kongan lo zo ve bok ram dang Myanmar ta na demonstration nei hi an om ve treu to ni hi country thewangin nimin pia lam mai khan CRPH chuan sarkar thar an puang ta khania hei hi nakina claimin chip chiar dewin kanan soilenga CRPH in Myanmar mi puite ta na thanem ngai taka beina zong hi US sarkar chona fakhle ne soyani ton hai khan US foreign department lama thu nei tu tenen anin kom na CRPH lam chuan Myanmar rama federal democracy alo din theinan le nam rang te mu dan le thir dan inang lo tak te po huam zo vik thei turahma an lak thu te an lo ngai thave hloma CRPH lamin an duan federal democracy charter ra a om ang tak khan
democracy alo din nge thihna na mala zel turin le mithiam zawk ethnic minority te chanvo le human rights po an ngai poimo an bei sei thu US Foreign Department lam chuan an soya CRPH chuan Myanmar ram chunga nam rang te tel vekin mon khatan luan khom tir hi kan pom puyani ti in US Foreign Department chuan RFA ne na email an thon ni in RFA chuan soi Global Center for R2P an ho tu pa Dr. Simon Adams chuan minong hlain chung chang ama Twitter azia ka boina engma siam lova kong zo tu mi puite rong taka tha an ni na hian minong hlain hian mo phur nge yanga kut kolabun khopang ati Myanmar ma chua san vele international law manga man ngal turani ati boka hei hi kan video masalama kan soitak Asian Summita minong hlain kalve don ni om taka thu soi om kha a soi chan ni om takani Dr. Simon Adams hian ama minong hlain ni lovin National Unity Government hi Asian Summita hian som zawk turani ati bok sap ho hi namfing kan ti thin takna a mol na riu an nei vea tuna Dr. Simon Adams po hian minong hlain hi mandu tak se chon soi zu lo hian Asian meeting chim tura rampo na jin chua chi hian man mai turani maya an man ma hian an soi zu a minong hlain lam tangten an lo hum tum tlang venga thuruk om to don heklo man lo bokin an hon tir ngei don ani hi ti te ril ruwa lo om mai maya engpo ni se NUG a thlop na ro alom pui om viu thove kan riat theu angin Myanmar Federal Democratic Sarkar thar apiang ta chunia he thu hi mi thiam tele a chiar zau zawk te thu ziak rang mangin tlemin kanan thur chhole lokange April ni som pasari kha Myanmar ma chuan New Year kum thar ania he cholkar hi ropui takalom ani thina Kuminero sipai daudalna Civil Disobedience Movement CDM alakal mega wangle anramala boy e mawangin anlom talovani hi a New Year Day mani chia April ni som parukhan committee representing Pidong Su Hlodo CRPH chuan United Nations Organization na CRPH Special Envoy atana anruat Dr. Sasa kaltlangin Myanmar a Federal Democratic Sarkar thar National Unity Government NUG din ani thuan puang chuak tarup mai khania a history claim an soyela kan riat to angin sangkhat zakwa somruk le pahne tang dai to khan Burma hi sipai nan lo op to a British Sarkar laka Burma independence sual chuak tu independence mel muhman talova an ka hlum ta General Aung San Fanu Aung San Suu Kyi chu sangkhat zakwa somret le paret uprising atang khan democracy a om thei nana an hruai tu lu ber ran ni chawin Suu Kyi kai hruaina hnuaya kumsom ni chuang democracy an sual nuwa sipai sarkar chon democracy ta na kong hongin kumsang ni le som khan in thlan pui abuat saita ani maro chu he election po hi a fair don lowan riata wangin Suu Kyi pol te chon an boycott a sipai thlop Union Solidarity and Development Party USDP chuan ne takin chakna an chang chhota ani kha sang ni le som panga in thlan puyan nei le ta a hemetum he chuan Suu Kyi kai hruai National League for Democracy NLD chuan ne takin chakna an changa sarkar nan siam ta a maro chu parliament seat omza ta tanga 25% hi sipai tan hau sa tlat ani awangin sipai lam hen opposition ni tho chung si in Ministry of Home Defense le Immigration te an la en kola sipai le police in rail bol na NLD sarkar chuan thune nei mia lo tinani NLD sarkar chuan tram khat anan mangzowa sang ni le som ni November thla khan in thlan pui an nei le a hemitum hian a ma ayana sazokin NLD hian ne na an changta a comment sang ni le som ni pakhat February ni khat kha Parliament member thlan thar te lak lu ni le sarkar thar siaman tum ni chia ani mase beise lo tak mayen sipai thu nei tu ten NLD hruai tu lok te le MP te
an reng ta thut maya sang ni le som ni election a thil dik lo tam tak om ti chuan lama mangin kum khat nuwa fresh election buat sai le tiam chungin national emergency an puang ta thut maya tharum mangin sarkar nan chu sakta ani hetia sipain ro rel nan pong lak nulama mipui nan do dal na le thil thleng zong zong chu kan theveka kan soivek lo mayang chutia sipain thu nei nan pong lak chungpo chuan NLDMP somsari lai chuan February nili khan anram khopui nei pi do thutiam an la lui ta thawani atuk le February ninga khan parliament in ni member zani som ni le pali omna upper house amiuta hlodo house of nationalities anti maile member zali le somli omna lower house pitu hlodo house of representative ai o in phiu phiu tin kai roina hnuaya committee representing pidong su hlodo andin ta pidong su hlodo ti hi assembly of the union ti nania parliament in ni khai khom na aniber CRPH chu mipui than mipui sarkar siam tur asul su tu ti in soila a hriat thiam thei mai ome ti chon Myanmar mipui lamin sipai ro rel na an du lo na anan lan tir chhauta a sipai lam an cherova tiel boka sipain sarkar din state administrative council chuan CRPH chu nam phat san tu sarkar do dal ti in terrorist an puanga anu loka CRPH lampoin sipai lam chu mipui poisoi lawan tha tak mol molawangin terrorist an puang ve ta boka in puan ton na athengani chu Myanmar sarkar pani om angina kal chhauta a sarkar pakhatin silai le ral thuam annaya pakhat zokin mipui an nei thung Myanmar mipui chuan UN no le international community te anmani chanturin anan aw ngia la China le Russia ten Myanmar sipai lam an tran tlat awangin Khawvel ramdang pon che hlei thei talo chu wangin sipai non rong takte laka Myanmar mipui te chantura CRPH in ngana om chun chu Myanmar kol nilo nam rang helpol ethnic armed force group te chu anlo ni tamaya Myanmar hian kol ni velo ethnic group kan ti heng ka chin karen ni sian arakan taang mun ti vel te hian tun ma tong to in Myanmar tanga independence nei tum hian helpol lian tak anlo neya mahse kum engemaw chen kalta tang khan an fight ber chu independence ni to lovin federal democracy self determination hini chumi omzia chu anmani state thewa state sarkar thuni na sang tak nei central atanga engkim maya direct anon control lo state police le state armed police ran nei te anita goal politics khi amak ve khopa kum somnga chuang sipai opna hnoya anom lai khan engkim kha an centralize ve vek maya khing kan soitak nam rang te khi sipaya te sarkar na atele politics a po lut ve teu takma se sang tak he chon thleng thei mi lovani state rang administration khoi tu sarkar official abikin district DC tele police te po ni se central atanga ruat vek central in direct a control vek ania a mingin state sarkar chu om ve ma se an thu lo hle ni tunang boina hi thleng lovin full fledged democracy hi lo nei tak po ni se suchi pol te hian call supremacy hi anda lian tlata federal democracy state rang te anmani in rel bolna autonomy neya thuni na sang zawk pek ang chi hi an pe phalin an ring chuang lo chiwani chu call politics anti chuni chu wangin tuna Burma boina hi kongle lamangai tu chuan sap hovin blessing in disguise kadi lo zawk mal somna antiang deuh kha ani na lai omvea kol mipui khi anmani sipai tingeyin dim doina nei mi lovinan kap hlum pop tamaya andu duan mana an soisa a chumilaka chan thei om chun ni an ngai chu ma nokan ti em helpol te khan nita a ti chuan CRPH chuan helpol te chu Myanmar mipui chan turin an som khom ta a terrorist an ni na anan hli saka federal army anga poma tuna sipai sual te laka mipui te chan tura tir chhuwa tumin ma an la chawani
chuti lain heng ethnic armed group te hian phut let an lo nei ve le thunga chu federal democracy kan ti taka hini kol kan ti Burma Burmese politics supremacy soi thei ani to lova CRPH chuan ethnic armed group te thil phut chu pek arem ti ngala te chuan sarkar thar form turin anin lungrual thei ta ni chu wangin he boy na hi ethnic group te tan kong le lam zong tak chuan mal som na ni kan ti lo thei lovang sarkar thar siam tur hian NLD party chau ni to lovin regional party rang MP te som khom anita a ethnic nam rang hroi tu te CDM hroi tu te NGO le civil society rang hroi tu te le ethnic armed force group rang hroi tu te nen a kau kim thayang ber in ron khomin CRPH chuan federal democratic sarkar national unity government chu antin tarup mayani cabinet le council of minister a po kol chau langsar bik to lovin portfolio poimo tak chu heng nam rang ethnic group I o MP te hna hian semdar anita a Myanmar mel thar kan mudon tani he sarkar thar hian sipai nan mani ham thatna thira na anduan sang ni le pariat constitution kha pai tha in Myanmar federal constitution thar anduang chuak bokang President U Win Min le State Councillor Do Ong San Suu Kyi te sipain an la hre na wangin Vice President thar kachin hroi tu Duwa Lashi Sa chu Acting President a da anita phota karen hroi tu Vawiin Chanchinthar chu Prime Minister a da ani boka Cabinet Minister Som Zinga Palilai mai chu ethnic group ami anni anjinga mi Dr. Lian Mung Sak Hong le Dr. Sa te chu Zofa Chin ani nge ni hi Deputy Minister Som pani zinga pariat lai hi ethnic group atanga ruat anni boka Council of Minister zinga nau pang berchu karen nula activist lar teu mai do 18 zamong aniya kumsom ni le paruk chu upani sarkar thara cabinet member zinga hian le khathiam tak le thalai tak an om nuala mipui point be seinan nei sang view mai CRPH hmalak na le sarkar thar din na tura te Khawvel ramdang sarkar te ne indor ton na le Khawvel mit muwa Myanmar boina Myanmar mipui le CRPH IO apuan chua chungchanga te Dr. Sa hian a tho hlok khopa Khawvel News Channel lian BBC CNN Al Jazeera France 24 NDTV tivela te po hian voiduilo anlo interview toni tuna phechon Myanmar mipui ti hian hero angin an en to a chuan om khop mai he sarkar thar hian ati tur masaber chu Khawvel ramdang sarkar ten NUG hi legitimate government anga unrecognized thoi thina na hmalak le sipai te tharum thona ti top watani phot maya khothlang ram le Khawvel ram tam zawk chuan NUG hi an pom ngal mai narin oma chuti rualin China le Russia te hian an pom vengem Khawvel ram dang te nen rol vat lovani chuan ethnic armed group manga federal army dina general min ong hlaina sipai sual buru takte nena indo puan mai hi an mabak don ni na langa civil war rap thak deuh mai hi kan mu mai thayani general min ong hlaina hote chan a chedona alan chuan China le Russia hian NUG an thlop ve thut thei tho boka civil war ngai kher lovin Myanmar sipai general sual tak tekhi an tlom ve thut thei tho boka kan thlir zel photanin chu ole INP Mizo channel thlir tu ten in lo bengwar pha kan be sei kan channel min lo thlir sak thina wangin in chunga kan lo me